Ngibingelele emakhaya, ngibingelele nomasipala wakithi, uhulumeni wakithi eMpumalanga. Igama uDlozi wakwaMsibi kuMkhondo TV. Bakwethu-ke ngila kwahlala ngenkane la-ke khona sengibuzwe-ke khona ngumphakathi wakuyo le ndawo. Ikakhulukazi-ke ubaba uMtshali loya ohamba lapha esizomvakashela nje khona manje. Simkhulumisa ngodaba losikhalo sakhe la khona eveza-ke khona ukuthi-ke nakho ezowelwa yindlu. Ikakhulukazi besizokhumbula ukuthi nangapha kodaleya kunezindlu-ke sike zawela-ke kubantu bagcine sebashonile. Kwaze-ke kwagcina-ke kwenzeka ingozi efana naleyo. Kodwa njengamanje-ke isimo esikhulunywayo lapha ukuthi-ke sebakhulume-ke sekuneminyaka bekhuluma-ke ngaphansi kwakho kumasipala Umkhondo Local Municipality kanjalo-ke namakhansela ukuthi-ke abakalekelelwe ngalezi ndaba lezi ezilapha ngoba ubona nje amanzi ahamba la ithanda khona. Kuyavela ukuthi akhona amapayipi afika nawo athi mayifika afika nje-ke abekwa lana bangawafaka nokusakwenza ukuthi-ke izimo-ke ezifana nazo lezi zigcine-ke zenzeke kanjena-ke amanzi ahambe-ke enqamula emizini yabantu ebese-ke gcina-ke futhi-ke izindlu-ke bese-ke ziwile. Njengoba-ke ubona isimo sinjena lapha i-struct lesi efuna ngabe kuhamba khona iy'moto kodwa-ke igcine zingazakhonanga ukuthi zihambe ngenxa yalesimo esikhona lapha. Nakuba nje-ke igama elelithi-ke nahlala ngenkani lokhu livele njalo nje-ke uma ngabe kukhulunyiswa-ke intuthuko yakule ndawo njengoba-ke siyazi ukuthi-ke kwagesi loyo-ke abantu bakule ndawo basengakabi-ke nawo uma ngabe bekhala emkhandlwini uma besho-ke bona bathi-ke lokhu kushiwo njalo kuthiwa-ke sahlala ngenkani vele ngeke basize ngoba bevele bazi ukuthi abezukwazi ukuba nalo-ke usizo kwalapha. Sisekhaya njengamanje la kwababa-ke uMtshali la khona ehlasele khona-ke ngamanzi angene endlini impela nje kuse nje-ke emile njengoba-ke ubona imbobo lena nje-ke imbobo ayivulwe lana ngokuthi-ke bafuna ukuthi-ke bakhiphe nje amanzi asuke esengaphakathi endlini njengoba ngike ngasho mbukela ekhaya ukuthi-ke uma ubuka laphayana-ke kunemisele khona ehamba khona amanzi ngokungalawuleki agcine-ke amanzi esehambe equbuka-ke ngaphakathi-ke kuye-ke imizi ekhona la kule ndawo nje yonke nje imizi lana nje iyakhele la amanzi anqamula nje ngaphakathi ahamba nje ngesinomo kanjani njengoba-ke ubona-ke kwisimo nje sikanjena la phakathi. Izindlu-ke ziyawo yabona nje endlini seyitshekile njena nje okusho ukuthi-ke vele noma ngabe yinini sengakwazi ukuthi-ke lezi zinto lezi-ke ziwe bese kugcoba nje-ke abantu abangaphakathi. Kodwa-ke nje-ke ubaba uMtshali ngathi unodaba lapha afuna ukuthi-ke alendlulisele-ke kuhulumeni ikakhulukazi waseMpumalanga njengako lokuthi-ke uke waveka la walibeka udaba emkhandlwini-ke ekhuluma ukuthi-ke la ngakoLwesibili la khona ebike khona-ke udaba ukuthi-ke ubikile kwamasipala kodwa-ke manje ulokuthi siza akalitholakali. Magalela siyakubingelela sukwamukela kuMkhondo TV mhlawumbe nje uma ungasibekela kabanzi ukuthi-ke esekuqalile ukhala siyazi ukuthi baningi abantu abade bekhala ngezimvula kanjalo futhi nomasipala nayo ukhipha istatement ukuthi laba abathintwe izimvula abakhulume masinyane ezokwazi ukuthi asondele ebese yabanceda khona. Wona lokho udaba luzokala ngathi lihlukile ngabe kwenzakalani kuwe baba? Ngidana ngoLwesibili mina ngiyele kamasipala. Umasipala wafika. Ngiyele mina ngoLwesibili kamasipala. Ngafika ngalibika udaba lami ku-PA yemeya. Imeya yangitshela ukuthi angihambe ngiye ka-disaster management. Ngaya ka-disaster management. Ngafika ngalibika udaba ka-disaster management. Waphuma ubaba uNkosi lapha ka-disaster management. Wathi uma ebuya efika wema la wangena wafika wayishutha yonke indlu wayishutha ngisho nangaphakathi ebona amanzi agcwele ngaphakathi ebona futhi uklayeka kwayo indlu nakha uklayeka kwayo uyaklayeka ukuthi iyaklayeka le ndlu. Wathi uzothatha ireport ayise kamasipala. Ngithe uma sengilandelelela emva kwaloko ngafika ngifonela iPA yakhe umeya iPA umama hayi mama Dlozi umama Dlongolo. Umama Dlongolo wangitshela ukuthi ukhona ozokhuluma nami okwakungiyena uLetozana ukhansela waseHarmony uVlakazi wathi Mtshali sengikhulumile nawo thula ulalele. Ngathi Vlakazi yini into ayikhulumele nawo? Washo wathi Mtshali abantu ngoba bengigcwele kanjena kahlala enkani bafakwe nguwe. Ekubeni ngimbuze ngithi ngafaka abantu abangaka kahlala enkani ngifika nje mina sengisena 2 years
ngibafice vele bakhona abantu bakahlala ngenkani mina wenziwa yini ukuthi ujike ufonele uMEC uMasilela eNelspruit wena wathatha apha amanamba aMEC ngathi phela sidinga ulwazi ukuthi senze njani uma kwenze njena ngoba nina lapha eMkhondo niyehluleka ukuthi nisisize ngase ngifonela uMEC wanikeza omunye ubaba bathi usiya uMahudu Siyabi wangifonela uMahudu Siyabi wathi usafuna inamba yabheki Vlakazi we-human settlement okumele ukuthi adibane naye ukuze abone ukuthi wenze njani kube njalo kuze kube namhlanje usuku lesithupha namhlanje into ngayibika kamasipala akukho okwenzekalayo ngiloke ngabika kamasipala injalo baba cha mhlonishwa siyeza ngicabanga ukuthi ke udaba njengoba usho ukuthi nawe soluzo walibika kwabaphezulu ake sithembe ukuthi ke mhlambe emva kwemzuzu ongakanani sizobona umehluko ngani ngoba nathi sifuna futhi silandelele ukuthi ngabe ngempela kuyini eqhubekala noma mhlambe bonke bayekile namhlanje khona abakuhlelayo ngendlela engibuka ngayo banike abalapha eMkhondo ayikho into abafuna ukusiza ngayo engithemba ukuthi ubaba uma olentozana uSimasilele iMEC efuna ukusiza ngoba ingifonele yaza ngifonela kathathu iloko engibuza ukuthi usizo usulitholile nemtshana ngitshela ngithi usizo angalikhotholi kuze kube manje yasho yathi awuphuma uthumo ukuthi onganani ngomsombuluko uphindele lapha ka disaster management noma ungibhaze ngizokutshela ukuthi njengamanje kwenzekala ini mtshana ngendlela ohlele ngayo ukuthi lapha nje ngingafa noma yini ngoba yena Vlakazi uthena bahambela abantu abafile asebegxobwe izindlu asebefile usho njele uVlakazi wathi babuya eDaliya njengamanje ade hambela abantu asebashonile ngibuza ukuthi mina nami uzozongihambela ngishonile yini na cha kuyezwakala baba Mtshali ake siphinde futhi sithintane nawe kusasa njengoba ke ukuveza ukuthi ke bazocheka nakusasa nathi sizolandelela ukuthi ngabe kusasa kukhona nokwenzakalayo ngikabona siyabonga kakhulu baba Mtshali lona ngijobeke ekubeka ukuhlupheka kwakhe nokukhala kwakhe kanjalo futhi ke nemizamo yakhe seyizamile ekutheneni ke mhlambe alingiseleke indawo la ahlala khona kuyakuningi ngakushoyo inhlaka lezi ayiveza ezithintayo esizoyithinda nathi siqinisekise ukuthi konke lokhu ke ngabe ngempela kuyiqiniso na nawe ngabe mhlawumbe kuyiqiniso kwenzeka kanjani nanokuthi ke mhlawumbe mangabe ikhona imizamo ekhona ngabe mhlawumbe ngabe imizamo mini izokwenza ngemva kwesikhathi singakanani ukuze abantu kungagcine kusokwenza lento esesizwa la enkulumeni manje ukuthi ke khanjula abantu abashonile na mhlawumbe ngabe naye kufanele ukuthi aza ashone kuqala yini yiloko nje ke asizoqoshelela la njengamanje nje mawubuke nje la ngaphakathi uma uyashanyela la amanzi ukhipha amanzi aphuma ngayo lembobo nje ubona nje mbukele ekhaya uyabona nje isimo esikhona la indlela ukubheda ngakhona kodwa kanje ake sithathe lo mbiko thina sikubekeke ezandleni nasemadlebeni nasemahlweni kahulumeni sithembe ukuthi ke konke lokhu mase bekubonile bazobe sebeba neplan lokuthi ke balungise njengoba ke sibona ukuthi ke kuyabheda impela nje usengenzeka njengoba izulu lina nje indlu lesiyithola ukuthi mhlambe seyisithola ukuthi mhlambe kusasa lelo alisafikanga indlu seyihlokane phakathi sekuvele sekonakele kodwa nje kwamanje ngudlozo kwaMsibi kuMkhondo TV kwahlala ngenkani ake sibeke kanje udaba siyabonga emakhaya.